ban right kitin le rodian shit kemen sha ling gwade dan sha nuari ngan nuer te konte shi barare which kayun to state ka dobe dan e shina shi ko protest ke je ka DP camp ano de dakama cha de jelun antama che tuogo no cha ne de to ko gwade dan cha ko wuj barata mi je tuogo no ken cha ga nyok ka muloy ka gwande ken bana je ko lo lin ka jen lera meni no de jo no jin gorno bileram bi nyakane ko ken ko very important gore jen o ban writing and then ler den bana lingi yo je ke jak jo mi chala no chimwene anwari shi ka tiai shi ko kume jo kume kirma yadi ken ngwanen kon te kayut ban jo lin kel ka jen lera me ta dan inshallah ke je ko gore jen o ban tin kon lar rin bo kon kelin bu ko dan la ler no ko ngunu to ko ki ngum ci to goro de lin gwazame ka ler niam re wich ka South Sudan ban right check fi document char no la netin konti la defense team ka document char ka first by president ate ga jomo kan lat gwazame en jomo no chikala do nene akeni sha netin kontin loke dakma char akeni shiken ke ko jerke cha ko jer netin wan akena do badan looking at dakma char akeni shi chong akeni illegal no akeni special court and loke dakma chatin akena code mo chi code chunga kon mi mo lokane dakma char ko ne me politically motivated ke joran chikana lat kon manana chikan lat gwase me ka do badana chika roi keje do badana na ga kan keje beje kwendia in Juba the defense team for South Sudan suspended first by President Dr. Riek Machar said the special court handling case is illegal because its legal time limit has already ended. Can ninte konte that kama cha de luka ke ni shika to no che jomo che jalat Dr. Gary Raimondo jara Ramadan na mela lawyer dung Dr. Machar che chong ke special court and walle ke kwiri ke medana chi to ka Nasser man cha Dr. Machar ken ji kwara cha ga gwan ke je ajene nene ajen ci cheng kinin de kone cha to la nin lok ajene ci ka tuk ajene kan la no benin bu ka won yam cheng e dane shala no de lugdara to ka je ajene chenga badak he said the co-legal power expired on October 8 and after that it should have stopped its work kana ke chenga badak ka pai wel ajen gwade dane cha de dial chala region o de ka to la do badan lokering Machar kaje chela do nena ajene sha ko taja kam paikel karwa de special court no allo dera tok ka jen shanga badak ka pai bangwan awone ka shanga badak ka pai wel that duration Dr. Gary Raimondo lawyer dun Dr. Machar chela no jen gwa dan de dialde ka to kaje no ajene mi ci duor ci wo ko October 9 ki chang bangwan ka pai wel no one and any activity by the court is outside the law mi ci wo ka chang bangwan ci me channeling sen wala chang wel jok mo cha Dr. Machar chai lu kaje akeni enema balat ka changa mo mi bel changa badage dane chalat keje ajeni chete ka ngot waring Machar de lugde de to ka changa badaka pai bangwan ka de jo kap chong ka changa badaka pai wel ajeni mi chinin mi shaka bel ajeni cha tok ajeni ko da mo ajeni shi chong ki special court lugdana lugan Dr. Machar ka je kan ji kware ajeni chelangot ka ngot
che judges che jogana from October 9th the court has become jurisdictionally incompetent and unlawful atu ga ga changa bangwan e chi wo ka pai wel abene ka changa wol jokie won yam ko tama cha lu cha je yon yam ba nyom go re changa wol di kene ne me tele ka chuon kene de konti la jil lokre wi ka so Sudan kene tele luk mi cha ngun no ala luk de je tok ka changa badde chi me cha to ga je ka pai bangwan ko ne wai tung ne changa dang re wi de ro according to law we dan ne chi kana gor kan luk de to ka changa badde ka pai bangwan ka de je kap chuon ka changa badde ka pai wel ala chenge dane chiwe changa badda ka pai wel jen chenge dane de dial de ka thoko ja jena mentama malet code me special code me jeni che longot ala ngot no chiram dane la judges jeme sala la deng no kitele decision mishi kana make ko shi geri charo de judge ke Dr. Geri charo de judge en gwada dan roy natin ke special code en walle ke chong niam nat ke jo mo che jalat no jeni sha kam no code chong no ka jo dan chalat ka cha jo ne jen yam jen do dan ji kan lat ke je the judge paused the session and said the court will try to get an official extension from the higher authorities bigalo gwitin yok ko do dan en ba da kuma char baile luke je cause ci Dr. Geri chala no look che talk che de la wo che de exit from the date when yam ki the 9 jen na mo che le te ko moten contin yan ke special court ke je no ci kon yala ngaje no cha look cha nyom kap je jok cha kap ka changa wal de ka pai wel ron kin dang raw wiri jen dang raw de te Allah e mola jen me chi chong ki mol matot jen me chi chong ku kujimo jen chi court che mission me che mi je ki jalat no ka jo ji kan lat gwas me and different lawyer kene ne look at Dr. Machar kene a violation of article 103 la country transitional constitution men came first by President Dr. Machar immunity ki a power ki luang gwade take office lat kene longono lat ngode no reng Machar charge de look a special code up to now ngode agenda lat kene no ban bana ngaje no chi jen makrwade ko Dr. Machar wajen lokaje unconstitutional chetre ngone ci Dr. Geri cha jaw mo cha jaladen wale in simple word we can say this means that Machar should not face a court case as long as he still holds his official title kene reng Machar ci ramde look no ngode ku Dr. Geri ku insist and wale jodana cha lat ka court na lat kon manana cha lat ka court reng Machar charge de look a special court ko jen ngode take a title first by President Article 103 ka constitution dung transitional government waring machati community ke take power mi charge dem kapinge je ke charge de jotpinge je but kir me yadi ci agoro no bering machar be jeluk ka je wo ka cho jeluk no en look link on me che international attention che je ka che ne dial bo che chare che je no code me court case me ni wa jen che la politique che chete ka ngoten kon ye na rodin kaka Dr. Machar te karuni jen baro ide diok ramu kuje no ajara Ramadan en loke kena ne ka dang baro tin kon en te ka kel wan me te pot kang tetin te mampal tetin mampal do te gadu lam poy tetin te Lieutenant General Gabriel Dob lam tetin te Camilo Ganmai kel tetin te Mading Yakrik tetin ke Dominic Gatgokri ne di tie kene kontin de kel ka Dr. Machar gwada dan lok ketin ken tin kone cha charge ni ke ki duer kone cha lat ke cha ka charge kemi cha treason o treason do no chikan on no de kan kuma de kan kep ko bom do de ki de je wuch anyok kene chi ka crime against humanity chi kana chi kan kanak ki chi kana chi kan kan luch kana sa anyok wa chi kan ne de kola nwer wa am chi kan ka fan ka chi kan dul walle
dul wal chicken ka dak ka jo dana chalat ka jan kan charge tin konen kwa ga shay ke titi ka ngai kon diality ka kaini ko case diale kwa ga link me dana chi to ga Nasser County ka jen pai joge dan ron kin dang ro jan dang ro di jemene ngai kon gwaze dan chi ko chi to ga je ka base me ba base dung SSPD ba je dak ni ke nyam shineren kon la ji wi chi ke chule no de ka wi kana ba charge lok me ba general David Maju dak ba yede ba ko ba dan minami ko gwaze dan e kor chi jango ka che ngwan wer che kon nang ke nyam ku lo respond ne tin kon la wer waya mi ko jena dan e to no gang kan rodien ko ne ke nyam gwaze dan e na class ke me chi kor che to ti na chule no kuma da diana no ga la national army dan chu kir ma yadi chu kan jeno so na mo ngai kon diala no keritin konte konde chito ke kedin kon yan ke dar ma cha cheng men tele dar ma cha tetin jaring ma cha diala ya la dwi de kan je kware eno ka kanitin kon to ko kor ke chikan war waya mi chikan ka moy ka match ke kan mo ya kwa ngai kon diala no mo ka ken diala ti ka goyin ne ken chiri ngai kon ko reng ma cha kan je gware ken je kware goin ka ko ken kan war sha ka goin ko ken te gring mi chikan lat ngai kon nor wayami ke independent ku corporate ka rodien tele ka base tele ka office tele ka yur cap kan ka changa salary teleje so mi chena me agenda ni ro lat ban mun biya cap janane Dr. Machar shi Ramadan la lawyer different lawyer Dr. Geir Chala do nene ajeni ninte konte chatuch changa badak ka pai bangwan wona ka changa badak ka pai well chatwo ajeni mi bro lat ka kono maka ajeni chete ka mot eno ba lu ba je lu gan walle ki ke changa bangwan kan nyen chang wal jogome ajene unconstitutional am kan gore bog rengre ngone chikana la da walle right kone chikana nyola do nene article 103 kame Dr. Machar kame je immunity and which are Machar charge de suspend according to gen article mo ala transitional constitution wa kame Dr. Machar mo je ki immunity mi charge de suspend ka je ka by president so mo de by president nyod jeno jen take immunity raja chalat kana luch ci judges ci kan chu gang dor cha gunye no ba jelo je ka chanka waldich nb cha jo mo cha jala la chang waldich ka pai wel na me de yana jek ki me de yana ngai ka do bana ci to ko je so na me kel chana men nyoko wo re wiki unity state re wiki unity state ke mi ci to tin ci na ngai kona no to kon ke ngwan ti choko jendang re de ngwan ti sa kap chongani ngwan jendang re ngwan to ken ke teacher ki ke ngie ke na ka DP camp gwade dan me shi ka barar ke demonstration e shalat me ku kana demand no de Dr. Machar de je release ka DP camp ka chang jendang re de dich ka pai bangwan ronkin dang re jendang re de dich shunetin konin tilane kirmi yadit chulo dien chu ga je kanete kolan nuat tin ka DP camp shu kan ne Dr. Machar to ki ne dial kon te ka camp tin kwa gad kwa la nge chu kan ga suspend kan dial ko lokane kane ngu muku yin Dr. Machar ku ne support ne chu ka chu suspend ano kuma kirmi yadit so mi na me chi kon dial ngaje no mi beje lonki mi ji ga no jin ba ju wuju ko la je no re Machar a lo nke je antama je joje no ne ci minister dun general education and instruction rai wajin mi ki unity state ci kala do nena ka gwade dana kan shi ne ti tilati ci yare shi gurin mat ka politics ko ci bara kalat kan no mala be ana ka ta materi Machara wa alo ngeje ko bi mal beben ba cha no mo cha ji gujin no mi je ka ka cha yu kap chong baratama cha la do kan cha ga nyok mu loy ka ke ni ka dien ala teacher no kan ngeti jendang ro ngwan te cha suspend ya ga loy gona kena tama ka jowrana chalat education expert kan human right activists kan members of the community shika joji kan lat shi kan kumi joga no men chalat mi jek and freedom of speech ten and other under participate ka public affairs shi jek ko democracy which are yen jaga dictator agent teacher ki en ram mo la citizen rai wajin wanamo kano ko jeno da ram mo da je dimana no de jelun watran te ka chon cha ne de ko ne la ngie cha de wi lo ra bang ko ken chi rai ko re Machara lo ngi je no je no shi kum kim yadit melet kana shi roch lo mgwa
dictatorship jen wan wen mo cha da karaj ka jen kor jong dia le ko ne cha suspend ke jen the state minister of information garwij bi fale da ne na chi ka wuj chene de tien tama cha ga nyoka mi ka maka gwatken jene cha ga loitin chi state minister of general education and instruction kan lat ka jen friday paiwo cha ne ti cha ga loi gon ken lo chi ga lat chi kana to good news ba de kon jong ke wona ne cha gwano de yanda manu kun lanu mala tin de yan ka watch ko kan ne kon watch kana kan wari ti chit kan wari ken bane idp cam gwad motenedin kon ti cha display ticketin and instead ndo dong ba la we ching ne ke je ko chi ga bararing ma chara lwen ke je na mo chi chuang a chiang mi je chi chiang mo kwa so jo me de yana ngach mar den gwaz me man banaling a news me be Kayut County and me very shocking news me bu kon link kele ne Kayut no ka jo chalat gwaz me Ayut County chikala do ne na kani ngwan di chop ke kit kani chika tiai ka kuma SPLIO chika we ka kuma South Sudan People Defense Forces LISSPDF ngwan nwori di chop ke kit kani chika tiai kan ngwan nwori ti kani chikan nok dien ke kum kim yadit no chikana lat Ramadan lan mission me ki ku report me ku jinung county commissioner James Chol Jack can a local security official ka commander can allow organized force Rewika Youth County kala da mon wo chi ngwane to chop ke kit ku kuma SPLI wo chi ka tiai ka chi kan wo ka SSPD ba report mi chi kana lat bana kulo right in wal channel kon link ni mandan la report din cha jo me cha lat no SSPDF chi kan mi chi na me wa chi kana lat anyok cha lat ka South Sudan Broadcast Corporation mi point de cha gor ba gwa dan right tin ano shi ngwan chop ke ki da won yam shi ka defect ke shi ka tiai ke chi gordian mat kuma SSPDF kan ngwan to wa kan connection kon tekel ke makwaitut but kan makwai gwa me kana kule lat ano rami mo mi tiai but chala ne jeno ne shi ngwan chop ke ki la ngwan nuori shi ka tiai ke chi gordian mat kuma SSPDF ano lat the county commissioner James Chol Jack cha jo mo cha jokwen so mi chena me cha je rejak ne to ngwan gwa da dan lat ke jetin so mi jira man dong la LinkedIn kon lat ke SSBC South Sudan Broadcast Corporation Television de reje ga rai mi shit ga mo cha je ga of course ne to ngwan entele confirmation but ko cha la do kume en kume kin mi yadi ten wo china tikati ai en chigala do ne ti chop ke ki de kene de ko ne chodian mat kume dien gor je no bana confirmation mu go bana je link ban ngada je no ne me dera nya tok ka ngada je bon wo tanda de le la ka ko ken gor ko no ba ka linga long ka tin kon lat ka rodien bon man yam dio je channel right pan and wo mike wuri chalga ma quite to the no special leader jen che te ka delegation te jak na pan dio je kon link so na me che bia surprise ka kon ano chala no ti ngwan were iti ai dera nyu no kan cha ka jur ke cha ka mo ka yo ko chicken demanding the release of rainwa cha chicken bela lat so na me le ro den tam right corner ne chala no chingwan tikis chika tiai ka chika no ko kume kir mayadi cha jo me cha jalat agenda na gor no de nywa ye kel bana confirmation murong ban jo je gwad dan man dialati bana ka wojeten ka lerin kontin beben run ka gwad dan bu kon ler bana ko latten but right now SSBC chikan jo me chikan lat charger jak na tungwan igor no jin bo ko social media ka Facebook BSSBC biojekten ka bioling madan lat kene eno chine tungwan chikatei but kan ma quite kana kon lat kan wan tiai to but we are sure that ne kon tin tiai kiten de tiai de kan it kon ne kor ma quite kan wan to kan wan shop ke kimi ala no more than 1000 we mean that ka kan it kon de kel ke ma quite ko ma quite jara me dan chine ka chike jakpan ajen do badan en gor jen wode yen link je ka leran chan of course ne me da la kai ke der la to kan wer chi kon be surprise kon wer tama tike ke more surprise long ko kon some shocking news ramme momud be dier wala ka tin wer balo ti airun too much so karan kan lo de kan je kon paden wen ban wer ba kala de ka so jo me mu gor no de yen link
an bana nyu je kala rodien ka wasen be chu je poro jino jin biler me bi nyane de kokien an biya te kamal bye bye